I TP, let's go fight. Your bottom tower has fallen. The fuck are you doing? TP. Fight some. I need more heals. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Triple kill, holy shit. Ultra is coming actually. Dire structures are fortified. Ultra will actually rampage. Could be rampage. No. Radiant structures are fortified. Then TP top. Your top tower is under attack. That was nice. Your top tower Woo! Let's go! Haha. Тост чичээ яана. Дааславал ялчлаа. Дааславал яллаа нэрээ тоглож байгаа юм биш. Дааславал ялчих байсан юм да гэсэг. 7-2-2 дээр хин сайн байна гинэ. Ember Spirit сайн байгаа, Morphling сайн байгаа. Тэмтлэр гайгүй байгаа. Суг болоо 6 кичиг 5 авч чинь. Энэ марч өсчихлээ. Сайжирчээ тэгэл болоо шүү. Энэ модон доноос гарч ирд юм The даа. battle begins. Time to test. Би ч очиж яах вэ? Би чадах юм байгаа ш. The wave breaks. Ленаг өдс баг нэг стик авчил зүгээр юм аа. Careful bro. Running in. Axe jungle юм байна. Pulls me. So Axe might be jungling actually. What the fuck? Running water. First blood. I drop item. Wait. After them. Scorch. Pulling the wave is nice. Pristine. Okay. Гайгүй. Дөрөв өчтөрийн Axe нашид алж чадсан юм. Stream. Креп Axe гэдэг. What? I just farm that I can. The wave breaks. За энэ Axe гэж байна шүү. I'm so strong. Тэр өөрөө ихэнх гэж бодоод байна уу? Тина наа. Тина өөр газар идэх байна. Цааш шифтэлж чаажаа. Арахгүй юм чинь ингэж байж лахаас. Bank on it. Running water. Манай Ember. Самарон. За яана би ч стайлтай юм чинь да. Running in. A fine solution. Your use it, bottom I don't- tower is under attack. As ever. I go. To me. Pour it on.
Your middle tower is under attack. They have sentry mid. Plus Woodstart тоглож байгаа шүү дээ. I sold you. Go low. Хоёр левелтэй Лина наг оролдоод их юм guys. Юу болж байна? Хоёр левелтэй Лина наг оролдоод. What the fuck? Yes. Can kill Tay mid. Алан л гэж бодож байгаа юм. Тэмэлсэн шүү. Trickster's rune of illusion. Your bottom tower is under attack. I TP, let's go fight. Your bottom tower has fallen. Fuck is doing? Принципе. Yes. Fight them. I need more heals. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Triple kill, holy shit. Ultra is coming actually. Dire structures are fortified. Ultra will actually rampage. Could be rampage. No. Radiant structures are fortified. In TP top. Your top tower is under attack. That was nice. Woo! Let's go! Poggers. Easy. Утсан дээр чинь клип гэдэг юу байгаа шүү дээ. Come on. Quality дээр самууд гэж хайж байгаа хэвээр. Уул нь Facebook-ээс самууд. Асны гэж байна. Go fight them guys. Wicked sick. Something touching though. The enemy I can go. Go flank. Юу болчих? I go. Ana hem uçacağım. Okay. I'll be there in like 1 sec. Üstüm işte. Yeah, it's actually so bad. Өтөхөөс ингэ мэдсэнгүй сая. Alright, за энэ тролч нэг асуудал болж байгаа юм. The least
Хэр удаан тавилж байгаа юм. Эхлээд 2 цаг болж байна. Аа, shit. Надад сэдэн гол тавчаа. 831-ийг тавьчлаа шүү. Аксен калыг доожилж болно. Өшөөч хин юм доожилсан юм. Go. Troll. Radiant structures. Can't fight without thinking. Broken. Lifestyle. Waters rising. Бас нааш явчих. Alright, GG. Таатан амар том асуудал болчихлоо. Your middle tower is under attack. Юус зогсож чаддгүй нэц. Standing water. Troll is mid. Can we fight top? Here. Running in. No troll. Yes. Your top tower is under attack. Fog Manta. Тэ миний Manta-наас стандарт нь ороогүй юм байна. Миний chicken бие стандарт. Your top tower is under attack. A high watermark. I go. За Manta доошлохоор энэ зөндөө байна да. Kala, Linaгийн стана. Splish smash. Courier once. Streaming. Your middle tower is under attack. Kill courier. Max нэрэг байсан. Rafting left. Tick tock. I'm taking on the shot. The enemy's bottom tower Biggest rhyme. Didn't you see me waving? Troll бүр амар чанга байна яа. Kill. So. The moon pulls me. I'll take your. You want me to? Хоригоо таалан дээр ямар таалан таалж юм лээ. That's them. Би Manta гарсан шүү дээ. Fuck you, bitch! Oh. Sorry. By you. Yeah. Яа, энэ троллинг үзээ ядаадсан юм аа. Түрүүнээс ш. Allies, бараг сандаа болсон дэр юм шиг. Yes. By you. Done. Can you hit them so we can go? Yo. Өөрийгөө гарч шүү дээ. Can rush? Ер нь л BKB даруулахгүй бол стандарт авчих. Go. Rush. I can burst troll on your stun. Let's go. Save me. What happened? Prove yourself. Into wars.
Oh my GG, god, who is GG. this Morphling? Holy shit! Let me hit. Enemy's bottom tower has fallen. Let me hit only, let me hit. Dire structures are fortified. The enemy's bottom tower has fallen. Kill that. The enemy's bottom barracks has fallen. And dive, just eat. Go mid, don't fight. Come. Crypts are coming. The enemy's bottom barracks has fallen. Multiply. I'll sweep you away. Ата хамаагүй юм. Центар дээр байсан. Has fallen. Вестинг дээр авцаа гэж. Everything trotz юм биш үү? Энэ мэдсэн таалдаг үү? Your top tower is under attack. The enemy's middle barracks has fallen. Oh no. Your top tower is under attack. Has fallen. Тэгээд босч шээ. Nice. God like. Dax на катас. Killed me. Holy shit, triple kill. Radiant victory. Alright, GG guys. Ямаас комментлээ да. Манай хоёр хүн л MVP болох гэдэг нэт слов.